Zdravo, dragi moji, dobrodošli na kurs nemačkog jezika. Da bismo počeli sa učenjem jednog stranog jezika, neophodno je da budemo upoznati s njegovom osnovom. Šta to zapravo znači? Da budemo dakle osposobljeni za njegovo čitanje i pisanje, kako slova, tako i brojeva. Kada to budemo uspjeli, moći ćemo dalje da napredujemo. Dakle, Grundlage der deutschen Sprache, ili ti prevedeno na srpskom, osnova nemačkog jezika. Šta je bitno dalje da znamo? Da u nemačkoj abecedi postoje 30 slova, dakle Deutsches Alphabet, znači nemačka abeceda, sastoji se od 30 slova. Pojedina slova se čitaju isto kao i u našem jeziku, s tim da postoje izuzeci. Die Ausnahmen beim Lesen, ili izuzeci kod čitanja. Dakle, kada imamo A sa dve tačke gore, čitamo ga kao dugo E. Primjer za to je der Bär. Dakle, medved. Der Bär. Ü se izgovara tako što se usne nameste za izgovaranje slova U, a izgovori se zapravo I. Dakle, to zvuči ovako. I. Das Gemüse. Gemüse. I. Se izgovara tako što se usne nameste za izgovaranje slova O, a izgovori se E. To zvuči ovako, kod imenice lav. Der Löwe. Löwe. Oštro S se piše ovako, a njega možemo naći kod imenice koja označava stopala. Dakle, die Füße. 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 Dalje, na sljedećem slajdu imamo dvoglase koji se čitaju, na primjer, i kada stoji napisano, čita se kao I, dakle njega možemo naći kod jedinice, dakle jedan se izgovara kao eins, eins, EU se čita kao oj, das Europa, i E se čita kao dugo I, das Knie, koleno. H, nemo H se ne čita kada je iza samog glasnika. Dakle, kada imamo A, I, O, U ovdje, znači ono je iza ovog samoglasnika i onda ne čitamo cehn, nego cen. Dakle, 10 se čita cen. Dobro, ja sad malo preterujem izgovoru, ali to činim da biste lakše mogli primetiti i zapaziti o čemu se radi. S se čita kao Z. Dakle, die Sonne. Zone izgovaramo sa kratkim O, jer ovdje imamo dva N. Dobro, to je sad za početak možda i nebitno, ali eto, želio sam samo napomenuti. CH se čita kao H, die Milch, znači mlijeko, die Milch, CK se čita kao K, die Jacke, jake. Dalje, kada imamo C, H, S, on se čita kao KS, der Dachs, Dachs, SCH je Š, die Schule, TZ se čita kao C, die Katze, TSCH je Č, der, das, Ketchup. Ovdje imamo jedan mali
propust. Evo ovako da markiramo da bude uočljivo. SP se čita kao ŠP, der Sport. ST se čita kao ŠT, der Stuhl. Dakle, ovdje zapažate da isto U izgovaramo duže zbog ovoga nemog H. Der Stuhl, nije štul, nego štul. V se čita kao F, der Vogel. I Z se čita kao C, die Zeitung. Die Zeitung. Sljedeći primjer je kada imamo A sa dve tačke i U. Dakle, A sa dve tačke se čita kao E, a EU se čita kao, EU se čita kao OJ. Dakle, die Häuser, ili u prevodu kuće, die Häuser, die Häuser. Q se čita kao KV, QU se čita kao KV, die Quelle. Isto imamo pri izgovoru kratko ili oštro E zbog 2L. Quelle. Tijen je cijen, dakle Kroatijen. I tion se čita kao cion. Dinegacion. Naravno, u samom početku to je komplikovano da sve ovako isprve naučite i zapamtite, ali kroz primjere i korišćenje znači nemačkog jezika polako ćete to usvojiti.